बे समाव फोसावनो लादों मोनसे गोजोनथाव खौरां। धुबरी पुलिसा नंखाय फरेस्ट अफिसारखौ हमनो हादों। थांनाय रबिबाराव धुबरी पुलिसा नंखाय फरेस्ट अफिसारजों लोगोसे सानै समाज बेरेखा हाबा मावग्रा दायनिगिरिफोरखौबो हमो। हमजानाय दायनिगिरिफोरजों लोगोसे नाम्बार गैयै बाइक, नंखाय आई कार्ड आरो नेपालनि रां बिलाइबो हमनो हादोंमोन। रिपर्टनि बायदिब्ला हमजानाय दायनिगिरिफोरा उत्तर प्रदेशनि बाडुआ ओनसोलनि थागिबि आजब सिंह, आसामनि खोला सालमारा जिल्लानि आकिर हुसैन आरो हानिफ मियान होनना सिनायथि जादों। रिपर्टनि बायदिब्ला हमजानाय दायनिगिरिफोरा फरेस्ट अफिसारनि थाग्रा जायगानि साखाथियाव थाबायदिंबाय थानाय समावनो धुबरी पुलिसजों हमजादोंमोन। बे समाव फोसावनो लादों मोनसे गोजोनथाव खौरां। धुबरी पुलिसा नंखाय फरेस्ट अफिसारखौ हमनो हादों। थांनाय रबिबाराव धुबरी पुलिसा नंखाय फरेस्ट अफिसारजों लोगोसे सानै समाज बेरेखा हाबा मावग्रा दायनिगिरिफोरखौबो हमो। हमजानाय दायनिगिरिफोरजों लोगोसे नाम्बार गैयै बाइक, नंखाय आई कार्ड आरो नेपालनि रां बिलाइबो हमनो हादोंमोन। रिपर्टनि बायदिब्ला हमजानाय दायनिगिरिफोरा उत्तर प्रदेशनि बाडुआ ओनसोलनि थागिबि आजब सिंह, आसामनि खोला सालमारा जिल्लानि आकिर हुसैन आरो हानिफ मियान होनना सिनायथि जादों। रिपर्टनि बायदिब्ला हमजानाय दायनिगिरिफोरा फरेस्ट अफिसारनि थाग्रा जायगानि साखाथियाव थाबायदिंबाय थानाय समावनो धुबरी पुलिसजों हमजादोंमोन। শ্ৰদ্ধাৰ কোকৰাঝাৰবাসী জনগণ, ইয়াৰ দ্বাৰা কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ অন্তৰ্গত অঞ্চলত বসবাস কৰা জনগণলৈ এটা জৰুৰী ঘোষণা আগবঢ়োৱা হৈছে। কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ অধীনত প্ৰপাৰ্টি বা হোল্ডিং টেক্সৰ সেল্ফ এছেছমেণ্ট আৰু ৰি এছেছমেণ্টৰ কাম পূৰ্ণ গতিত চলি আছে। যিসকলে এতিয়াও সেল্ফ এছেছমেণ্ট বা ৰি এছেছমেণ্টৰ কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰা নাই, তেওঁলোকলৈ আমাৰ বিনম্ৰ অনুৰোধ, আপোনালোকে অতি সোনকালে অনলাইন যোগে সেল্ফ এছেছমেণ্ট আৰু ৰি এছেছমেণ্টৰ কামসমূহ সমাধান কৰি লওক। তাৰ বাবে আপোনালোকে অনলাইন যোগে প্লে ষ্ট'ৰলৈ গৈ আছাম প্ৰপাৰ্টি টেক্স এপছটো ডাউনলোড কৰি এই এপছৰ দ্বাৰাই আপোনালোকৰ আধৰুৱা কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰি ল'ব পাৰিব। নতুবা play.google.com/store/apps/ৱেবছাইটৰ জৰিয়তেও আপোনালোকে আপোনালোকৰ কামসমূহ সমাধান কৰিব পাৰিব। যদিহে আপোনাৰ অনলাইন যোগে আধৰুৱা কামবোৰ কৰিবলৈ অসুবিধা পাইছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ কাৰ্যালয়লৈ গৈ ৱাৰ্ড কমিছনাৰৰ পৰা প্ৰয়োজনীয় আবেদন পত্ৰ অৰ্থাৎ ফৰ্মসমূহ সোনকালে সংগ্ৰহ কৰি লওক। বিতংকৈ জানিবলৈ কোকৰাঝাৰ পৌৰসভা কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতেও যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ সহায়ৰ বাবে মেগা কেম্প কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰি থকা হৈছে। ধন্যবাদ।